Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalohi tarigapan sigano paribata bani panorang sugut nerion. Pasada hita uhurta martongko mahita. Terima kasih puji-pujian ma isombakon uhur nami hubamu Tuhan. Natutap sir-sir ham makasomani hanami. Maparguguhi mangurupi hanami. Membain bui tetap marguguh kanami Tuhan. Ibagas lawan nami sigano pari. Baik na suli pukah kanami pe hurja nami sa ganjang nerion. Marondos hanami hubamu. Asyama tong-tong nama perugoy hanami. Rosi na manorangi urapa pikiran nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marian bani panorang sogot nerion. Nabu isisihan nami merhitehon ni channel YouTube on. Hata ni nebata nagabirigapan sigano pari bata. Bani panorang sogoton Rabu tanggal 21 Februari tahun 2024. Aima tersurat bani buku Psalmen bindu 70 ayat 25 nama katahon sunon. Ise mahasomanku inaguri atas. Sobaliham sengdong iharosukon uhurhu itanokon. Kita haganupan babainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon ia kuihita dotongon. Bahasa ibagas parguluhan taon. Haganupan hita makarosukon ase marhasonangan. Tapi ra sipata ibagas nalah maparayak hasonangan ay atape malas nur ibagas 10 tahun adong deba salah lakah atape salah carani lahu mangindahi hasonangan ay. Ujung ni sedo hasonangan najupasi, sedo malas nihur nadapotsi, tapi sitaronon nabaggaldo, jara sitaronon na marganjang-ganjang. Kita ganupan, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani panorang sogoton, marlajar hita. Kumbani aha na iyakuhon ni, parpasalmen marhitehon ni, bindut 70 ayat 25 on. Ibagas parguluhan ni, parpasalmen manobut sunon. Ise mahasomanku inaguri atas. Hataon, sihol membuktihon. Porinipe, lape ongga parpasalmen hunaguri atas. Janah duh tumang OPI, kumbani parguluhan. Tapi, pos do uhurni, tenger do uhurni, bahasa, lebih pastinan ma, naibata, marparatas, inaguri atas, marimbang, atap ahape na adong iatas tanokon. Jadi purini pe iya sahalak raja, gijang jabatan ni, purini pe iya, bahat artani, bahat homani, nabui mangurupisi. Tapi haganupan ay kalah do atap petalu do ibahin sihol ni hurni mangarap hubani naibata na inaguri atas. Artini ay langa dong irap kon ni hasoman ni subali naibata na marparatas inaguri atas. Jadi purini pe adung malaikat na jingis-jingis. Bahkan adung kumani paratas na sunay majagiah ni. Haganupan ay langboy mataluhon. Hajagiahon ni sunay age habaggalon ni asa ni nebata. Iubelo ni parpasmen. Artini ay luar sa tumangdo. Haporsayaon ni Raja Daud. Asal hajongjongan ni nebata. Gagas paluhan ni. Jadi purini PHP ini malaikat mangidangi sunai majengis ni parpakyan ni hajengison ni malaikat ay pe talu do ay. Jadi pitah nebata do hasa, pitah hubani nebata do hasa, surdung ni sihol ni uhur ni Raja Daud. Jana
terbukti doai, ibuktihon ni dohumani ai, age ibagas perguluhan ni si Ganupari. Marhitihon ni pangakuan, so baliham, seng dong iarosukon uhurhu itanoh. Ado artinyon bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Jadi puri ni PHP ni, ia mengguluh itanohon. Jana na itanohon pe, buwe dohumani, nabuwi. Mambahen tubuh holsoh niuhur, mambahen susah pikiran ni. Jana, buwe ope perlajuan nalegan. Ita haganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Ibagas hapor sayon ni Raja Daud, langa dong sadape na herosukon uhur ni, na paluahkon si, kumbani haganupan ay, subali naibata. Artini ay, salinari, pitah naibatado hasa na mangguki paruhuran ni. Pitah naibatado hasa na mangguki pikiran ni. Pitah naibatado hasa nagabi parbagianan ibagas guluh ni. Jadi ang guboy subuton, basa sederhana ni sunon. Uri ni pedong maadong baku haganupan na itanoon. Haganupan in nalang doay, anggo, langham gabi parbagianan baku. Hira-hira sonay. Artini ay, topoh do yang gap ni haganupan na adong yatas tanoon. Marimbang naibata. Jadi, sebalik ni, anggo doma naibata na gabi parbagianan bani, anggo doma naibata gabi rupeni ibagas parguluhan ni. Seng dong be nerosukon parpasalmen ibagas parguluhan ni. Jadi, porini pe adong halak na manduruni si seng mahua. Porini pe adong nasiol mga gosi seng mahua. Halanyaha. Halani naibatado hasa ni harusukon ni ibagas parguluhan ni. Jadi, lang be iya holsohan pasal musuh ni, lang iya holsohan pasal hasusahan ni, halanyaha, halani ibagas haganupan na idopa kon ni ibagas parguluhan ni, pitah naibatado hasa ni harusukon ni. Jadi, ang gudong manaibata, nagabirupe ni, totap do iya marmalas niuhur, totap do iya buy marsonang niuhur mandopa kon haganupan ay asisonay mo humani kita. Songon perpasalmen on, soon Raja Daud on, pitah ne bata matongon na ihasiholhon uhurta ibagas parguluhanta jana gabi rupei tama iya ibagas ganupan parguluhanta jana sonay do humani agi tengir ni hurta sonay agi hapor sayonta pitah mangarap jana pitah hubani na bata mahomani surdung ni hapor sayonta sonay agi parguluhanta. Amen. Martongko mahita. Ajariham hanami tongtong Bapa. Asi hapor sayon nami pitah orot hubamu janah lambin ididah kanami. Ahape hasurungan na adung itanoon. Sonay agi inaguryatas. Duhdu surungan ham Tuhan. Halani hamdu simada parguluhan nami. Rossi si paluah ban nami. Halani ay ibagas parguluhan nami. Pitaham matongtong Tuhan. Naman rajay apa pikiran nami. Ase pitaham matongtong huma. Na yarosukon uhur nami marimbang atap akape na adong etas tanoon ase jupahan malas nyihur janah marhasonangan tunduy nami ibagas ganupan lahuan nami sa ganjang neron. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namyon. Amen. Oras bat ganupan, selamat pagi. Andohar matongon, songon tengir ni uhur ni parpasalmen ay. Dopak hidup ni hurni nebata, sonay mahumani hita. Maningon, igoki, hidup ni hurni nebata. Apa, tengir ni hur mahita. Ibagas makorjawan horjata sa ganjang niya rin. Shalom!